si berta thipi arjikha Tuar nang semar PPT ke bangji election apor hut political party tu maphan rong nam palut longle Kheronia long puthot bang ke thong maphan COVID-19 positive ang thek ke long thu Online exam pupen karbyang long kiadon 3-4 liu somar smartphone ka via jok kisung ke phodun nang Krungjing awaiting riyot atum pen education awareness career guidance la pen pining HS HSLC ki unduna tumapan Kolongga High School along Karchupon West Karbyang long Kheroni pen kilometer podam tot apar langwe piarong kechehela tatwa kehinu Masap soar velejang pusitami motor gari celenguni Bangso joini Osumatum School College ki dunta la pen kiso ki un ele pusitami 108 le chohang tami rong pen kilometer ke thoman thela cycle pen si cheponangji lasino na por an ki aning ki thisai delo lasi political party atum ephong tina election a hupusitami to warlanga bangke chichak tekang po haire da phit ke insam riditi lasinon ke bangji election a prang jongsi to warnang selam pipon pete madua political party atum phanta rongarlo nang palut long lepusi parlang mepi araratum pen aning ki thichepaklang তথাপি পাথৰ কিবা কিবি লাল মাটি হলে নেপাললৈ আমি নেক্সট ইলেকশ্যনত আমি বিজেপি নহয় সকলো পাৰ্টি এএছডিসিৰ পৰা আৰম্ভ ৰিজনেল পৰা আৰম্ভ কৰো ৰিজনেল কমিটি এএছডিসি কংগ্ৰেছ বিজেপি এনসিপি এনএসএল বলে কেলে সিপিএমএল হেকিটা দল আহিলে আমি ৰাস্তা ব্লক কৰিম আটো আহিবনে কেম্পেইন কৰিব আমি যিকোনো আমি এই এলেকাত লামিপি এলেকাত যি কেইজন গাঁওৰ আছে আমি ইতিয়াও আমি মিটিং মাতিছো আমি ইতিয়া মিটিঙত যাবলৈ কাৰণে ওলাইছো সেই কথা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে ৰাস্তামে হিয়তক মানে যাতে মানে গাঁৱত সোমাব নিদিয়ে এই ৰাস্তাত এই কেইদিন ভিতৰত এই উইথিন 2020 ভিতৰত যদি ৰাস্তাৰ পদূলি আমি সম্পূৰ্ণ নবনাই তেতিয়াহ'লে 2001 জানুৱাৰী লাষ্ট ডিসেম্বৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাস্তা ব্লক ইমান কষ্ট বেমাৰ হায়াৰ ইমান কষ্ট হয় আৰু এই বছৰ ইলেকশ্যন কাৰো পাৰ্টিয়ক ভোট আহিলে ভোট নিদিও আৰু আমাৰ বিলাক আজি পৰা 4 বছৰ হৈছে এই হেৰি পন কুমাৰ বিলাকতে আহা নাই এতিয়ালৈকে পন কুমাৰ কোন হয় পন কুমাৰটো হেৰি কোপলি এৰিয়া পুৰে এমএসি এমডিসি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই আপোনালোকে এইটো ৰাস্তা ঘাট দি মানে আহা যোৱা কৰি থাকে নেকি আপোনালোকে কৰে বেহা বেপাৰ বা বেমাৰ আজাৰ গোটেইখিনি বেমাৰ সেমাৰ আকৌ হেৰি ডেলিভাৰী হলে 108 বা এম্বুলেন্স এবিলাক মাতে হলেতো নাহে তাত পৰা ঠেলা গাড়ী কিবা কিবি লব লাগে Kheroni Penran Sing Teron News Fast Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Asaihem Nikrepli Kanghap Kedamtang Niphai Pliarni Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi Coronavirus Akeso Kelong Lokapi KAC EM Rup Singh Teron Amar Singh Tiso MEC Ram Singh Timung CM Ahemasor Kachi Teron P Lapen Asopo Sengkan Ronghang Lapu Agriculture Mechanical Engineer Ram Singh Hanseatum Coronavirus Akeso Kelong Lokajok KAC Secretariat Asaihem Niphai Kretrok Pen Kresir Kepan Nikrep Liepan Lockdown Nangkok Loputa Principal Secretary Sanjeev Daspen Birta Pachitakpon News Text Report News Fast Karbi Anglong West Karbi Anglong Kheroni Pia Sangkang Arlo Puthot COVID-19 ang thek kelong thu ajok Kheroni aralatum kachere kenang sot binonglo lasipini puthot bangke thom kelong thu Bhaben Kakuti Head Constable Sondip Sinha and Branch Constable Lapen Hunmili Rongpipi Alangli ke Maharashtra pen wangsi Bikreng along home quarantine along pensi ang thek longpon Lapen keso kelang ponjia phan Dipu Medical College along ansi pale damlo Kheroni Penran Sing Teron News Fast Karbi Anglong COVID-19 akeso awor ajok pirthi adang pi lockdown ke doko ajok charlia hem anta kanghab lapa jok ningkan isi ke lapu ke lepo setalapu online pensi isi hinya skola tumke sadlang en pon bomlo seta me Karbi Anglong nonamat ke kiduk data tumsi ke ong ajok smartphone ka besi ke onglang lason silang pher constituency arlo recho hidi rongbang ingleng ame karstika hanse pi asoko rajat chari ingleng atum Dipu Hebrona School along si padun si ingdeng hinian lo seta latum aphan online exam si patok bomlo seta me smartphone kabya jok ha school hem an damsi question paper and damsi patok nang lo puta pherangke anglo nang pachini dun manjapen dilip hanse News Fast Karbi Anglong
Nimene Sara Jacharing Lang, Nipomene led Rajipin Lang, Department Care, Sikahansipi, Nipokiti 15 August 2013, Class 2, School of Men Convenient High School, Hebron. Karbiang. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. India det pialong arnivang si COVID-19 ke sobor ke bara jok sumindar along ke thom position si le roglo. USA Brazil bangso phike India adedlo. Pachini pona tengke 7,42,417 20,642 atum. Apran damnanglo lapen 4,56,813 atum ke sume ponlo pinpur pon ingtung Assam along ri along ta arnivang bangso ke sobor aphai ke bad. Suri ke thomra Haroge thomra thom kebra trok atum bangso ke so longlo bangso ang bongpen suriner kebra haroge thomra inkoira trok atum ke so me ponlo lapen suri phlira haroner kebra sarikurira ner keb atum bangso ke so pen langbom lang lapen bangkri ke thom atum ke aprandam nang lopusi theater pen Minister Sharma pen pachini pon anparta bangso birta tokbom atum anke Haroner kebra kriget hom aki meke so long lapen bangso ang bongpen Guwahati rong so pipen lok Haru phora trokner kebra ner kep ake so long pon pusi Minister Sharma pen pachini pon thu